Anya laki din! Ayan man yung taindulin ko dito yan. Ay, awan na talaga. Ay, po aya. Nyalakit din aya. Awan manen. Nagpukaw manen nakaslasukan taindulin ko. Greg! Nay, apay manahin? Ayan taindulin ko dito yung pandagtipungan ko. Ayan na! Anya nga mintindulin mao? Irwar mo kit din. Tano saan talaga sinaan kan? Anya nga tindulin mao? Irwar mo wano saan? Awan inalak indulin mao. Anya laki din aya. Adda, yigman! Nag-uwi ka matan. Anya nga taya tindulin na. Takundi sangit iti uwi. Jay 20 a kwartak, Greg. Isublem! 20 onlay. Anya laki din. Kunamlan no sa nga ribon tinapukaw. Uray 20 laang tasayang mat. Ano wag kumati 20 only nga ay? Huh? Nukastam lang, Greg. Talaga asinaan kan. Pumanaw kaming kadagiti anak ta. Ngamen, awan matlapang gadam. Di na kami lang arudon mapakan. Takawang pa ilaang ti kwartak. Di ka agsaw, tawan ibitinsyam. Asino kumati mga ala, ha? Dagiti anak ta, ngagtawon iti duwakan maysa. Katuan! Ay, Greg! Isublim tayo 20 pesos ko. Tano saan? Sinaan ko talaga! Anya, umutang ka manan iti sigarilyo, Greg? Wen ko ma, Lorna. Wen angam dakkelan ti utang mo dito'y istor ko iti sigarilyo. Pasig a sigarilyo ti inututang mo. Anya laki din aya. Bayadak tumot lang ah. Kano ngay abayadam? Intunto ah. Saan ka kuman kat apautangan, Greg? Ngamin, awan mo't panggadam. Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Adan tulat ta. Manggedak to ah. Ay, saan mabalin? Saan kan apautangan at talaga? Agbayad ka pa'y iti utang mo. 5 gasot amin kat pasig a sigarilyo. No di ka agpautang, puurak to istor mo, nay. Ay, anya lakit din ti managsusop at tao aya. Pautangan na kwen no saan. Puurak to istor mo no kunak. Sige padasam. Tapuuran ka mat asi. Ala si kalangaruda ti bang kontrata dita ipakabitek dita asidag ti balay may, Greg. Wen man tatapulon, tanay, awan apulos makukwarta da taon. Anya laki din ti kastoy abiyag aya. Ala, mangrugi ka nga ruday inton bigat. Takayat ko amalpas adagaws. Ang mga numarga ay day asidag ti balay may. Arigla daw tata. Angam, mabalin ka day tagbalay. Sige. Ngam pagsaritaan tapay numano ti kontrata. Ay, Greg! Day talag susosop ti aramidam man dito'y paraanganan. Nagmaya ti pa nagsikawil mo dito'y ngagsusosop iti sigarilyom. Idinto tawan pa'y maisaang tayo. Ket agremedyo ka ah. Kasano ang makairemedyo ak? Kadyak makapanaw dito'y balay. Tadyak mapanawan dagiti anak ta. Ti inrakid mo latta kumapay ida iti tugawan ah. Tapno nakapanaw ka. Anya? Talagang awan na kamuan niya. Day tala pa nagsusosop mo iti sigarilyom ti paglaingam. Kasta ka di tatapulon? Ay nagalasan ti ugali day jaya, Greg. Ay talaga sinaaksan ti awan serbina nga asawak. Nagbalikan niyak iti 5 gasaw. Ta 1.5 ti kontrata na akabitay. Basit lang may di kabityan na. Ay na, awan na talaga nakam na. Adagayang binali na 5 gasot. Ngam di pa'y gimatang iti maisang. Nay, apay ngay akasta. Napat patagkan kwa na ti susupon na sigarilyo. Ngam ti kanan mi, tata. Ha? Ay. Madi ah. Naimbaglakid din tanasalaw kayo dito'y dalan, tatapulon. Kat namo ka nagbaligayam ni Greg kata kayo.
binalim ka ni Tata Pulon. Awanin na. 5 gasot ti binalim. Nangipanam. Inggatang ko niti sigarilyaw. Anya? Ay, anya lakit din to yung asawa kaya apo. Talaga nga awan manaknakam na. Sumardeng ka man dita. Inggatang mo amin iti susupam ti 5 gasot? Ha? Adi ka pa'y gimatang iti bagasmat? Oo na. Tadyak kaya timaawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya timaawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya tarupam? Anay ko! Apay agtungpa ka ngay. Ay, Greg, jak amunuan niya ti bagakon ka. Talaga sinaan kan makitam. Di sina. Anya laki din aya. Ay, anya laki din ti asawa. Ngawan manaknakam na ya. Na. Agsangit ka manan iti OA. Ay, overacting ka may. Tatapulaon, may kaduan niya aldaw itang agkabkabiti ak dita asidag ti balayaw. Siguro malpas kon inton bigat. Una, basta ipasigurado manasaya at ipanagkabitay. Tapno sana nalaka amargaay. Ay arigladaw, tata. Tata, mabalin ka day nga ala akong tay natda akong tratak. Anya, Aun, tata. Igatang ko man iti bagas may. mala. Mabitla nga raw. Tay nakalaang ti kwarta. Ay na, agyaman nagtatapulaon. Alang arudan, inkay alainan, magagaranak ang makaigam iti sa ngaribaw. Tata, nalpas gaya man ni Greg ti kontrata na kabite. Kat di na kano naala ti tangdan na. Iso asya akong ti mangala, tata. Ta igatang ko iti gatas dagiti anak ko. Kan igatang ko mutin iti bagas may. Anya, kat no inala amin ng negrig titangdan na. Igatang na kano iti bagasyaw. Basta aya, tata. Wen mate, iti kanikadwa akalman ti panangalan na itinatdatangdan na. Ni, kat kunana adi na pa inala. Inulbodan na ka ti asawam. Ay, anya laki din ni Greg aya. Sige, tata. Agawit akon. Kamakamak ni Greg iji balay. Ayan nati kwartaan at gadam, Greg. Ha? Ingulpek iti abastaw. Sigarilyaw! Di ka man naglawa kasta. Diyan at gadam! Ingolpem iti sususupam laang, ha? Jak nga rod kayat ti maawanan. Anya laki din aya. Di ka makauawat. Kadagiti anak mo, kasanudan. Awan pa yin gatas da. Ngam ipang pangrunang pay laang ti susupam maginatang. Isina ka na talaga, Greg! Nagadulagi din na takki tila payag mau. Kanayon mo lang ay baganita. Ngam di ka mo't pumanaw. Isina ka na talaga, Greg! Agsinatahan! Ay na, Helen. Mas daawak namin kan ka. Taapay anipay la Greg tinakiasawaam. Idin to taam mo mat asaan anasaya at ti uwali na. Ay, nataarmot ngamin, Lorna. Dayta ti kinayat ko kenkwana. Daytagat ngamin ti madinudaddumaan niya. Gaputan na taar, kinayat mo matan. Sa bagay, maawatan ka. Tauray siyak, na inlawak mo't iti nakatataar. Ngam, nagalas ti ugali na. Playboy pay. Iso nga imbreak ko na. Ay, anya lakit din aya, taapay ngamin anain labak ni Greg.
Anya lakit din ti kastoy abiyag aya. Anya lakit din aya. Ano sama? Anya nga iti amom, no agbalbaliw ton. Agbalbaliw kit din ti kasjay. Ay, amom ka de. Amom ka di Lorna. Tay sweldo na 1,500. Inggatang na amin iti susop na. Anya susup na mo't alaw-lawatam, Helen. Sigarilyo! Anya? Imbis nga igatang na iti bagas me. Inggatang na kalun iti abasto na sususupan na. 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na? Adi naman lagi nudwamat, tapno adda igatang mo kuma iti isaang yaw? Wan nga rod, Helen. Iso akayat kun sa sinana na talaga ni Greg. Gaputa agbisin kami kadagiti anak ta. Imagine, 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na? Adi man la makonsensya asaan amangan ti pamilya na? Wan nga rod, Lorna. Ay, ala Helen, makaamukan nga agdesisyon no sinaamwan no saan. Ngamin, sobramat nga irresponsable. Anya lakit din day taas sigarilyo aya, tanapat patag iti asawam, ngamda kayong apamilya na. Wan nga rod. Iso nga ita, naskan nga agsapol ak iti panggadak. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Wana, makipakpakaasi ka kin ni nanang mo, nga isulaangan ti mga iwan kadagiti anak mo. Sigay, siya kaw ti mga iwan kadagiti anak mo, anak kaw. Agtrabaho ka nga raw, tapno adda igatang mo iti gatas da. Hay, anya lakit din ti asawam anataer aya, ta irresponsablay. Agyaman nak nanang. Di kay agdanag nanang. Taikan kay tulat ta iti tangdan nyo, ah? Ha, ay sanaan. Maasya naklakon ka anak kaw. Gaputa sobra asadot ti asawam. Nanang. Inaldawa mapanak ijay balayaw, tapno awirak dagiti apaw. Agawidak metlaang, apaman ang makasangpet ka. Agyaman nak nanang. Manipod ita, no awan ited mo akwarta nga igatang ko iti bagas, saan ka meten amang mangan, Greg? Ha? Naawatak iti trabaho, kat dakkel matbas iti sweldok. Ngam para laang kada kami nga agiina ti sweldok, Greg. Ita, no ada ited mo kanya ka sweldom, o sige, nawaya ka amangan. Ngam no awan, taday tala susup mo ti pangpangrunam, makaamukan iti biyag mo. Naglastog kameten ita. Gaputadan trabaho? Ay, sana kakaskan ka. Aday tala susup mo ti un-unaam. Isi nakantupay. Awan pa'y serserbimot nga asawa. Awan konsensyam nga ama. Awan serbem apadri di pamilya. Day talataar mo, ti karkarit mo. Ha? Nataar ka nga agpaiso. Ngam awan mo't gayam utak mo. Agbababawi akto, payan nakiasawa kan ka. Ne. Agkakasakit mo tanda kita bagbagam kanyak, Helen. Ay, pod na amin nga ibagbagak, Greg. Kat no addabain mo, ha? Ay kat pumanaw kan. Ngam no napuskol at talaga ti panagrupropam. Ay kat, agtalinaad kalata dito'y balay. Ngam nay, awan karbangam nga aglukat iti kaldiraw, ha? Agbain ka kumamat, Greg. Tasika, day tala susup mo ti importante. Naawatan mo't lang ti amin nga imbaga, Greg, asusop,
Naawatam? Ha? Nay, anya ti kukuam dito kasabaan, Greg. Agan ano ka dito kasabaan, kunak. Nakita ka nga da dito, isungay masidegak. Apay, Ilamlambang ko dito kasabaan ti sangit ka, tatapulang. apay aya. Anya ti sang-sangitam. Ang kakasakit na kiti panikas ti asawag kanyak, tatapulang. Kaslasan na nga asawa, hindi kasya pa nagsasauna. Amuklatan no apay, Greg. Amom no apay akas dyan ti asawam kin ka. Ngamen, irresponsable ka. Di mo panunutin no agbisin ti pamilya mo no saan. Ta mas importante ka nukin ka ti susop mo. Akas ko na ni bakit mo. Ay na, Greg. Amom iti bagay. At ti importante king ka ket ti sigarilyaw. Oh, saan ki din? Nga oray saanin nga agatas dagiti babasit nga anak mo? Basta da sigarilyaw? Ay, yan niya laki din aya, Greg. Diyak amaw no limpyaw ti panunot mo, wenno saan. Ngam no saan alimpyaw, ay kit ilimpyum iti kasta, maragsakan mo, ni bakit mukin ka. Nanang, siya kung ti mga iwan ka dagiti anak me. Mabalin nyo latan ti agaway, taado ti pakanin nyo ading wenyaw. Apay apagawidan nak. Ket siyak ibinilin ti anak ka nga agawer ka dagiti apaw. Ken may sa awan pa nagtalagkukan ka. Ay, pasensyakan. Ngam talagang awan pa nagtalagkukan ka. Gaputa irresponsable ka mag. Di ka matagnaknakaw. Nanang, pakawanin dak. Ket kayat ko nga ilimpyo ti kilo nga ugalay kan aramid ko. Puis, anya nga rod taramidam tapno maipaneknek mau ngagbalbaliw kan. Inakagsapol iti panggadak, nanang. Aramay, ti pakakitaan. Saan lang nga agpatinggay ti saw. Sigay, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Sakbay ama umaken ka ti anak kao. Kat talaga panawan na kan. Nay, mangan ka din. Helen, bakit? Wan, apay aya? Mabisinak nga main. Ay, saan ka akaraman ditoy? Apag isula kada kami kadagiti anak ko, tilinutok. Bakit? Sorry matan Makipanganak ko ma. Mabisina ko. Adda ka di swildom nga inyawat mo kanyak. Ngam no awan, saan ka amang mangan? Anya laki din aya. Bakit? Sorry ka din No kayat mo timangan, di agtrabaho ka pay. Tap nagswildo ka, kat ada igatang ko iti kanam. Ngam no awan, di matay ka iti bisen, kiber. Hindi ka maasyan kanyak nga asawam? Di kanto pay masyan kada kami a pamilyam. Kasta kagayam, Helen? Kasta kanto pay. Sige. Buyaan naklata, tamanganak, Agsidaak iti adobong baboy. O, daytoy. Nagimasan. Bakit? Makipanganak mo tin Mapisina ka talaga. Adamot sa supam.
Umdas day dayan nga ibusog mo. Tangay day talat importante kan ka. Mala, pumanaw ka dito yan sangot. Bakit? Ikarik, agbalbaliwag ka talagaan. Mangsapo lang kiti pagtrabawak. Ikarik, bakit? Promise. Iso makipanganak ka din adi talinutom. Tatalaga ang mabisina ka. Sure, bakit? Sure talaga. Sana na maulit ti kinay-responsablik nga asawa. Surin, ha? Bakit? Surin talaga? Bakit? Pakawanin na kun, ha? Pangaasim matan, ha? Mabisina ka talaga. Bakit? Anya laki din aya. Dada apas tumiti susupo masigarilyaw. Ngam awan betaraon ti pamilyam. Anya laki din. Nang kita am ngamin met iti kasta apadre di pamilya ngay. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Susop! Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag.